مسلم لیگ نون قائد و پیشرگی مزن وزیر نواز شریف گوشگی کہ میں جور کتگی پالیسی بھارت اپنائے تگا وتی معیشت محکم کتا لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری عہدیدارہ چاتران کنانا یہ گشتہ کہ ما پاکستان معاشی جیڑے سرپدا 2013 بگردان 2017 نیاما پاکستان دنیا 24ویں معیشتی جوڑ بتا نو یک ارب کلدار واسطہ محتاجی کوئٹہ زمیندار ایکشن کمیٹی راشونہ گشتہ کہ کیس کو سبا بلوچستان 80% مردم بے روزگاراں کیس کو آپریشن انعام سراغا زمیندارانی سامان برگے کوشش کت بڑا مزاحمت کنی 20 نومبر تیوگی بلوچستان دا بے جارے مدتا در بندے ہڑتال کنی پشاور دمک بدھ بیرا سیکیورٹی فورسز انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن نیامات پیگواری نیامات 4 ناشرکار کشتک ISPR ردا چیرے حال رسگا پت ناشرکارانی خلاف کاروائی کنک بتا سیکیورٹی فورسز ناشرکارانی گنجل مؤثر اندازہ شہاز کتگا تحریک انصاف رہشو شاہ محمود قریشی سائفر کیسا ضمانت واسطہ سپریم کورٹ اچھا رجوع کرگے فیصلہ کتا گنشون ردا شاہ محمود قریشی درخواست ضمانت آئو کے ہفتگا جنبوگے گمانی تیل نہادہ کمی کنگوتا پیٹرول نہادہ 2 کلدار 4 پیسے کمی کنگپت پیٹرول 1 لیٹر 281 کلدار 34 پیسے سرگتا ڈیزل نہادہ 6 کلدار 40 پیسے کمی پر ڈیزل 1 لیٹر 296 کلدار 71 پیسے مقرر کنگوتا بلوچی بیپارے روچے ونداتا انٹر بینک کا $2 کلدار 4 پیسہ کم ہوگا پر $286 کلدار سربتا گستگی روچا انٹر بینک کا بیپارے گرسرا $288 کلدار 4 پیسے بتا پاکستان اسٹاک ایکسچینج یکسر انڈیکس وروچی تاریخ اولی رنگ 50,000 سمسرا چا گستر بلوچستان سروزیر میر علی مردان خان دوم کیا گشتہ کہ اگر دلگرانی بلوچ گپتران لوٹاں پاکستان دروازک پچاں ماں آہاں دعوت دیں کہ بیائن تو بنندہ ملک دیم روی وشالی واسطہ میں ہمراہ داری بکنا چا بلوچستان کی ساس 1 لکھ در ملکی واتر افغانستان شتگاں کراچیا درگاہ شاہ نورانی رو کے زیارتی آنی گاڑی دریچی نزدیکا ویلیا ماسوتا 2 مردم بیران و چکو زال بولا ہوار 12 مردم ٹپی لاش و ٹپی اسپتالا سرکنگ بیتگا فرسٹ ایڈ دیگا پدا کراچی برگ بیتگا بیران و ٹپی بتگی مردمان سیادی نیو کراچی گشگ ہو گئے اداروں کی مزن وزیر انوار الحق کاکڑے سرو کیا بنجائے کابینہ دیوان سعودی عرب قطر گون سرمایہ کاری کال بندے سرا گپتران کنگے منظوری دے بتا بنجائے کابینہ حج پالیسی 2024 ترمیم میں منظوری دیے بتا نوگی حج پالیسی ردا 10 سال کم عمر چوک ہم حج کت کا نام مسلم لیگ نون راشو رانا ثناء اللہ گوشگی کے پارلیمنٹا پاس بتگی 5 سال نااہلی قانون درچا نواز شریف نااہلی ہلاس بتا سندھ GDA او MPM پاکستان کو گپتران ہو گئے یہ دوئی گلا گو سیٹ ایڈجسٹمنٹ بیتے KPK سیٹ ایڈجسٹمنٹ گچنکاری اسوب مند بھوگے واسطہ علمے سیکیورٹی فورسز اٹاک کے دمک کری مچھن خیلا چیرے حال لسگے سرا آپریشن کتا آپریشن سیکیورٹی فورسز سگو تیر گواری اپ ناشرکار جنگ بیتا ISPR ردا آپریشن نیاما ناشرکارانی گنجل تنہا کنک بیتک چرہاں چا مزنی کے ساتھ سلاح بارود دزگرک بیتگا
اسلام آباد ہائی کورٹ سائفر کیسا فیصدگی دریکارانی وزیر شاہ محمود قریشی درخواست ضمانت رد کتا اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس عامر فاروق کا فیصلہ محفوظ کتا زانبی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کیسے فیصلہ 8 نومبر محفوظ کتا مقبوضہ کشمیر ضلع ڈوڈہ بس جوہلی کنڈیا کپتا چریشی سببا سی اور شش مردم بیران رشانی تہا 19 مردم ٹپی ہم بوتا رسانگ در ردا ٹپی مردم اسپتال سرکنک بیتگان ٹپیانی تہا شش جاور نگیگا سورابا زلستان بندات بھوگا کشگر دمگا سوچگی دار لوٹ گیش بتا سارتیا چرک گہاترا گرانی نہادا سوچگی دار باہ سورگا لاچارا لوڈ شیڈنگ گے سے آسراتی نبوگے سبا معلوق لاچارا کی گرانی نہادا سوچگی دار باہ وزورا ماشکیلا تیل کمیٹی ماشکیل محلو کے نیمگا ضلع انتظامیہ نیمگا تیل گاڑی ندارے کے خلاف رواں کی کش تک رواں کچا فٹ بال گراؤنڈ دا درتکگ جتائیں دمگا پند جنانا مین چوک کے سر مچی دروشوں بدل بتا زہرشانی کلوں کی گشگی کے چاگی انتظامیہ گام کے جوانے ماں کار و روزگار یکی وسیلہ ایران بارڈر بلا مارگو ناروا سلوک کر گیا ٹٹیا زلستان بندات بوہگو سارتی ملکانی مہمان نایاب ملکانی آہا گرد بڑھ جاہیں ہمک سال سارتی بندات بوہگا لکھانی سابا بالی ملک ٹٹے جوتائی دمگوتی گنجل جوڑ کنا اشانی تہا آلی جی کھینجل جی و تیاب دپی دمگ ہوارا سانکھڑا شاہ عبداللطیف بھٹائی نام کروڑا قلدار ہرچو درچو جوڑ کتگی پاک گئے فحالا محلوق گشگی کے سانگڑے مستری پارک واسطہ کروڑا قلدار ہرچ کنب دبل ایشیا بیت پارک میں ہچ دردہ نوا دادو این شاہ میتگ فتح پورے پرائمری اسکول پرشت پروشی گستگی سال ہو روحاران صاحبہ پرائمری اسکول نقشہ بدل کتا اسکول تباہ حالی صاحبہ مکروچ چھتے پلستر کپاں اسکول ٹیچرز چکا ٹینٹانی چیرا وانی نگا لاچارا اسرائیلی فوج نیمگچا گزے بمگواری رد بڑھ جاہیں اب تک تو برچائی جنگی جرمہ بندوقی بمگواری چا شہید بتگی فلسطینیانی کچ 11,500 سرتا اسرائیلی بمگواری چا 29,000 چا گیش فلسطینی ٹپی